Guys, we brought in some new products for you guys to try out. Let us know what you think about it. Ini BB Express guys, okay? BB Express without preservatives, okay guys? Barang-barang yang telah dikisar seperti kunyit, bawang besar, halia, cili padi, cili kering dan juga bawang putih. I do not need to let you all know lah. I baru bawa masuk je dah tinggal ni macam ni sikit. Of course, the famous one is bawang putih, cili kering, halia dan bawang besar. Jangan takut, I dah order lagi. So, we are waiting to restock. So, kalau you kurang masa, I tak nak cakap you malas, okay? Kurang masa untuk nak blend, nak simpan ni semua benda, you boleh datang sini, you boleh grab. Satu botol hanya $9 dan beratnya adalah 400 ml, okay guys. And it's quite thick lah kalau you tengok dulu, quite thick, okay. So ni tak ada preservative tau guys. You boleh letak kat luar, tak payah nak letak dekat dalamnya chiller ke freezer. You nak pakai, you buka, you terus pakai, okay. You boleh tumis, you boleh buat you punya masakan. And kalau you nak masak apa-apa barang daging ke apa, jangan lupa kat belakang tu semua ada barang daging, barang ayam, barang macam-macam barang lah ada guys, okay, that you can use for your cooking. So drop by to our Pondok Abang Frozen Mart, okay. Exclusively only at Pondok Abang Frozen Mart. Tiada di dalam website kita, okay guys. So we look forward to serving you BB. Order now from pondokabang.com. The best authentic Malay food made traditionally.